Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Slobodni ljudi. Naš večerašnji gost je gospodin Fatmir Alispahić, književnik, publicista, novinar. Gospodine Fatmir Alispahić, dobro nam došli. Bolje vas našao. Evo, dolazite iz porodice koja je zaista onako okrenuta književnosti, umjetnosti, tom društvenom radu. Vaš otac je dramaturg, književnik, majka, doktorica, sestra također vična pisanju i glumi. Koliko vam je značilo onako u vašem intelektualnom razvoju imati takve ljude i osobe oko sebe? Svakako da je taj ambijent u kome sam odrastao, determinirao i moje razumijevanje intelektualizma kao stalnog aktivizma, budući da u tom ambijentu gdje se čitalo, razgovaralo, diskutovalo, je sloboda mišljenja bila ono što je bilo preporučeno kao vrlina. Tako da ja nemam problem sa slobodom, nema ni moja sestra, jer su nas roditelji posticali da slobodno mislimo i da kritički promišljamo. Na kraju evo ispostavlja se nakon svih tih godina da je uistinu kritika jedino ono što može pokrenuti društvo ka boljitku. Ne možemo se mijenjati na bolje ako se nećemo kritikovati i ukoliko nećemo kritiku razumijevati kao dobrobit i na ličnom i na društvenom planu. Kako mi to danas doživljavamo kritiku i da li smo kao društvo spremni na nju? Mi smo kao društvo debelo oboljeli od konformizma, od poltronstva, od korupcije, gdje se kritika razumijeva kao neprijateljski čin. Biva, ako ti nekog kritikuješ, ti njega ne voliš. A zapravo je suprotno. Ti kad nekog kritikuješ, ti njega voliš jer hoćeš da bude bolji. Na kraju kad bi i sa vjerskih i drugih premisa raspravljali o aspektu učenja, nema učenja bez kritike, nema ispravljanja loših pojava bez kritike. Nažalost, mi nismo spremni da kao društvo, nemamo taj kapacitet još uvijek, da kao društvo kritiku ili kao narod, da kritiku razumijemo kao nešto što nas vodi boljem životu. Evo, gospodine Fatmir, autor ste više od 10 knjiga, imate preko 20 godina, bili ste kolumnista vodećih listova, urednik na desetine publikacija, scenarista radijskih TV emisija. No meni je posebno interesantna ta vaša želja da se stalno očitujete o savremenim problemima i dešavanjima. Da li je to funkcija uloga jednog intelektualca i šta mislite trenutno o akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini? Mislim da je akademska zajednica glavni krivac, pa možda i isključivi krivac za sve što nije dobro na političkom planu. Jer je akademska zajednica trebala u ovom tranzicijskom periodu biti taj server koji će biti nadstranački korektiv, odakle će se ispravljati ono što je loše. Nažalost, akademska zajednica je postala predmet korupcije. Ona je korumpirana u svojoj srži, tako da vi imate veoma malo ljudi od pera pripadnika te akademske zajednice koji će se sučeliti sa nekim negativnostima, otvoreno stati na stranu istine. Radi se o konformizmu, radi se o sitnim šičarima, radi se o interesu, tako da su zapravo oni koje zovemo pripadnicima akademske zajednice postali sluge politike, sluge stranačkih interesa i snose isključivo krivicu zbog toga što je politika i što su stranke postale oni koji vedre i oblače našom zbiljom i od kojih sve zavisi. Moram i ovo kazati, u drugim zrelim, demokratskim zrelim zajednicama postoji institucija civilnog društva. I to civilno društvo je ustoličeno da bi držalo politiku pod kontrolom i stranke pod kontrolom. Kod nas to civilno društvo je ustanovljeno kao mimikrija, znate. Ono postoji kao jedan teatar, kao evo mi postojimo, a zapravo se nikad ne konfrontiramo sa negativnostima ili se konfrontiramo za stranačke račune. Kako ste vi htjeli da postavite svoju intelektualnu poziciju? Na šta ste se najviše fokusirali kada je kritika prije svega u pitanju? Da vam kažem, možda sam ja specifičan slučaj utoliko što
je za mene sloboda nešto najvrijednije što čovjek može imati, a itekako znam koliko je sloboda skupa. Ja sam skupo platio svoju slobodu da mogu svima kazati sve. Skupo sam je platio u smislu raznih zatvorenih vrata, jer kad kritikujete, vrata vam se zatvaraju. A pogotovo kad sve kritikujete, onda vam se sva vrata zatvaraju. Tako da, kažem, moj slučaj je možda drugčiji po tome što sam, kako smo počeli u priču, odrastao u ambijentu gdje se sloboda kritičkog mišljenja smatrala intelektualnim poštenjem i mislim da čovjek koji želi da pošteno živi kao intelektualac ne može pristati na hipokrizije, na dvojni moral, ne može pristati na korupciju i onda to, kažem, nosi određene svoje cijene koje ja, plaćam. Moram ovo da vas pitam, da li ste nekada bili u situaciji da zaista imate neki pritisak autocenzure i kako se boriti sa tim da čovjek uvijek slobodno kaže, piše i govori? Autocenzura je vladajuća disciplina našeg postkomunističkog totalitarizma. Pazite, nije samo totalitarizam bio u komunizmu, u nacionalsocijalizmu ili fašizmu. Mi imamo totalitarizam koji je preživio i ka ovim vremenima tranzicije, gdje imamo mimikriju demokratije, imamo nešto što se u pozorišnom smislu može smatrati izborima, demokratijom, glasanjem, a zapravo je cijeli sistem korumpiran. Je li to jedan privid demokratije? Ma naravno da je privid, ali nažalost, evo kako idu vremena, uvjeravamo se da to nije samo slučaj u Bosni i Hercegovini, imamo tu i u regiji, pa i u Evropi, da kompletna demokratska aparatura je kao u funkciji, a u funkciji je samo toliko koliko treba da stvori privid. U suštini mi imamo i dalje vladavinu jednog totalitarnog sistema, čija je glavna osobina autocenzura. Dakle, zna se šta se smije reći, šta se ne smije reći, šta je dozvoljeno, šta nije dozvoljeno i postoje sankcije za one koji pređu tu granicu. Evo, ukoliko se vratimo prošlost, nevjerovatna je činjenica da ste mnogo prije početka rata nagoveštavali da će muslimani biti na meti. Poslije ste također ustali u zaštitu tuzlanskih Srba. Koje su to, gospodine Fatmir, vaše ključne ideje koje su vas vodile kroz sve ove angažmane? Mislim da smo ispomenuli neke od njih. Pa evo, ja sam već 30 godina u novinarstvu. Ovo što ste sada spomenuli je bilo u januaru 1992. godine, kada sam bio urednik, glavni odgovorni urednik revije Korzo i kada sam objavio, upozorio ljude da se sprema, da je planiran, ozvaničen genocid nad Bošnjacima kroz takozvani plan Drina, plan etničkog čišćenja Podrinja. Tada mi nisu vjerovali, kao ni mnogo puta poslije. Događat će se, da sam ja i poslije tako upozoravao na neke pojave, onda su kazali, kaže, ti si fundamentalista, čim to tako, a onda na kraju godine, kada sam isto tako upozoravao na jednu drugu pojavu, onda su kazali, ti si četnik. O čemu se radilo? Radilo se, zapravo, mi taj ceh plaćamo i danas, radilo se o nepotrebnom miješanju islamskih atributa u građanski ili državni kontekst. To se pojavilo već s kraja 1992. godine, kada su se pojavili neki nagovještaji revanšizma prema lojalnim Srbima. Ja sam tada, toliko godina poslije, s ponosom o tome govorim, jedini ustao, napisao tekst Krv, boje, benzina i kazao da u Tuzli imamo pojave verbalnog vrijeđanja Srba, otpuštanja Srba s posla, lojalnih Srba, dakle Srba koji su ostali uz ideju Republike Bosne i Hercegovine. Tada smo imali u Tuzli jedan list koji je javno pozivao na ubijanje Srba. Ja sam kazao da time upravo radimo za jačanje velikosrpskog separatizma, zbog čega sam trpio odmazdu. Kasnije će se sve to potvrditi da sam bio u pravu i da mi smo velike političke štete pretrpjeli zbog tih gluposti. Kao što smo pretrpjeli i velika stradanja
zbog nemanja refleksa da prepoznamo da ka nama ide genocid i da ide tada velikosrpska agresija, a na što sam ja upozorio u januaru 1992. godine. Pak donekle vaša uloga je prepoznata jer ste dobili brojna priznanja, pohvale od velikih ljudi. Tu moram istaći zaista akademika Nedžada Ibrišimovića, no koje je za vas najveće i najznačajnije priznanje koje ste dobili? Ja nisam dobio nikad nikakvo priznanje. Uradio sam mnogo stvari. Uradio sam, evo, kad govorimo o Tuzli, prvu monografiju grada Tuzle, Tuzlan. Uradio sam prvu knjigu o civilnim žrtvama jednog grada u Bosni i Hercegovini. To je knjiga Ubistvo svitanja iz 1996. godine, posvećena stradalim na kapiji. Napisao sam prvu knjigu o šehidima i poginulnim borcima u Bosni i Hercegovini, jednog grada. To je knjiga Tuzlanske nekrologije. Na centralnom spomen obilježju na Slanoj banji su uklesani moji stihovi. Autor sam spomenika Vječna svjetlost na kapiji. Uradio sam knjigu o Narodnom pozorištu Tuzla, prvi pregled historije Narodnog pozorišta Tuzla. Nikad nisam dobio nikakvo priznanje. Nije to ni bitno. Bitno je da ideje za koje sam se zalagao, nerijetko u vrlo dramatičnim momentima su preživjele i pokazale se da su tačne i ispravne bile moje procjene i to je za mene najveće priznanje. To što je ono što sam pisao odoljelo zubu vremena i što ja i dan danas mogu svjetla obraza pokazati svaki svoj tekst od 1988. pa do danas. I to je sigurno jedna najveća satisfakcija u vašoj karijeri. Naravno, i date ne samo to, nego i to što je stvarno moja karijera bogata, mnogo emisija, mnogo dokumentarnih filmova sam uradio. Nema sedmice, a da se nešto ne dešava i da se ide naprijed, da se gradi ta građevina od moje bibliografije. I to je zadovoljstvo. Bez obzira na te blokade uvijek ima dovoljno prostora da čovjek radi. Recimo, sjajno evo što sam radio nekoliko filmova u Sarajevu, kao što je prvi film posvećen žrtvama mina, Ranjena zemlja, čiji sam ja autor. Potom prvi film posvećen genocidu nad Romima u Drugom svjetskom ratu, isto čiji sam ja autor u produkciji televizije Sarajevo, Bosna i Porajmos, gdje po prvi put otkrivam da je Bosna bila jedina zemlja u kojoj je spriječen genocid nad Romima. Potom film Bijela tabija, gdje se u jednom maniru interaktivne digitalne priče rekonstruira Bijela tabija iznad Sarajeva. Dakle, sve ono što nisam mogao raditi u Tuzli ili završiti u Tuzli, prebacilo se na neke druge adrese. Evo, pričajući o svemu onome što ste uradili, brojne su zaista i monografije, posvećujete, mogu primijetiti, veliku pažnju kulturi sjećanja, radite, evo, kao što ste već spomenuli, emisije, dokumentarce. No, prema vašem mišljenju, na kojem je nivou trenutna kultura sjećanja u našem društvu i koliko je ona u stvari bitna? Kultura sjećanja je ključni moment za odgajanje antifašističke kulture društva. Bez kulture sjećanja je nemoguće izgraditi antifašistički kredibilitet društva. I evo ja mogu isto tako sa ponosom kazati da sam autor projekta i pokretač i urednik prve televizijske emisije koja se realizira u mreži institucija kao što je Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti, Institut za genocid Kanada, Centar za mir Mostar, dakle negdje oko 30 institucija, ja sam na čelu tog projekta, gdje od 2016. godine radimo mjesečni magazin posvećen historijskom sjećanju. Emisija se realizira na televiziji Sarajevo, preuzima još niz televizija, ali se sastoji uvijek od 7 do 10 kratkih priča vezanih za neke obljetnice. Tematizirali smo i nekoliko tema iz Tuzle, kao što je herojska misija muftije Kurta. Tematizirali smo, recimo, umjetnička svjedočenja o kapiji. Čitav niz tema, mislim negdje oko 250 tema je obrađeno u okviru tog projekta koji ja vodim i evo nadam se da će taj projekat i dalje živjeti i multiplicirati se u neke druge medijalne forme. Evo, vidimo, pridajete veliku pažnju. Koliko je, da ponovim pitanje, koliko je važna ta kultura sjećanja? Koliko moramo paziti na nju?
Mislim da sve što nam se događalo, ne samo u Bosni i Hercegovini, ne samo Bošnjacima, na Balkanu, na prostoru bivše Jugoslavije, sve što nam se događalo u negativnom historijskom kontekstu dešavalo se zbog toga što nisu naučene neke historijske lekcije. I što društvo nije imalo spremnosti da se sa ovim pitanjima suoči. Dakle, mi u okviru ovog projekta Kultura sjećanja jednako se bavimo i Ahmićima, dakle zločinom HVO u Ahmićima, ali i ubistvom fratara u Fojnici. Dakle, imamo jednak aršin za svako zlo i nastojimo da u okviru tog projekta uistinu izgradimo svijest o bitnosti suočenja sa prošlošću kako bismo gradili budućnost bez ponavljanja takve prošlosti. Gospodine Fatmir, napravit ćemo jednu kratku pauzu pa nastavljamo naš razgovor. Poštovani gledatelji, nastavljamo nakon kratke pauze. Ostanite i dalje uz nas. Poštovani gledatelji, nastavljamo mi naš večerašnji razgovor sa mnom u studiju i gospodin Fatmir Alispahić. Ako mogu kazati britko pero našeg podneblja. Gospodine Fatmir, čini mi se da u savremenom svijetu sve se nekako više pažnja posvećuje ovoj političkoj korektnosti, ispravnosti riječi, da se neko ne uvrijedi, da se neko ne nađe uvrijeđen. Koliko ste vi tokom svoje karijere marili za nju? Ja bih volio kad biste vi meni našli neki primjer pa da kažete, tu niste marili za to. Postoje etikete i te etikete su sredstvo totalitarnog sistema. Ima na YouTube jedan videoklip gdje Muhamed Filipović, naš uvaženi akademik, promovira moju knjigu u Visokom, Orveland i rubni eseji, i govori o tom etiketiranju mene. I kaže da su etikete sredstvo totalitarnog sistema i sredstvo diskreditacije. Tako da vam nalijepe neku etiketu u smislu da prelazite granicu dopustivog govora, a za to nemaju dokaza. Ja sam uvijek vodio računa da taj govor bude u gabaritima javne pristojnosti, što recimo sad sa pojavom i razvojem društvenih mreža se gubi ta granica, jer svako može pisati sve, ali mislim da je jako važno da u javnom prostoru se govori u onome što su okviri pristojnosti. Kako vam trenutno izgleda javna sfera u Bosni i Hercegovini? Da li je suviše govora mržnje, pogotovo kada je u pitanju internet i novi mediji? Vidite, vi imate sad neke političke centre koji šire govor mržnje. I sad kad neki zvaničnik kaže da ne voli Bosnu i Hercegovinu, a predstavlja Bosnu i Hercegovinu, kako takav govor mržnje i nepristojnosti prema društvenom ambijentu, jer je pristojnost da voliš svoju zemlju u kojoj živiš i koju još predstavljaš. Kako takav manir može onda utjecati na nekoga ko je gledalac, slušalac, sutra komentator? Tako da, kažem, sa političkih servera mi imamo odašiljanje tih talasa govora mržnje i onda nije nikakvo čudo kad na društvenim mrežama gdje se to ne može sve kontrolirati imamo govor mržnje koji stvara utisak da je svo društvo naelektrisano i frustrirano i puno mržnje, a što nije istina. Kada posmatrate trenutni razvoj situacije, hoću ovo da vas pitam jer ste zaista neke stvari predvidjeli, kao što ste već govorili. Moram da vas pitam, kada posmatrate trenutno Bosnu i Hercegovinu, kako vi vidite dalji razvoj situacije u Bosni i Hercegovini i čemu posebno onako treba voditi račun? Sad bih ja najrađe rekao, nemojte me to pitati, da ne pokvarimo emisiju, da ne nasikiramo one koji nas gledaju. Vidite, od 2014. godine traje jedan isti obrazac s pokušajem destabilizacije te kičme Bosne. Znate, tu gdje su Bošnjaci u većini, valja to tako kazati, ima najviše Bosne. Ljutio se neko, ne ljutio. Onoliko koliko ima Bosne u Tuzli, u Zenici, u
Travniku, u Sarajevu, u Konjicu, toliko Bosne nema u Višegradu, Foči, u Grudama i Širokom Brijegu i to je činjenica. Od 2014. godine postoji jedan isti projekat, isti ljudi su angažirani u tom projektu, dakle destabilizacije ovih krajeva s ciljem legitimiranja velikosrpskog i velikohrvatskog separatizma. Pa smo tada imali te navodne radničke proteste u februaru 2014. godine, a zapravo smo imali to kao pokriće da bi se ovdje izazvao moguće i građanski rat. Imali smo te paljevine, to silno nasilje, premlaćivanje policajaca. Poslije će se ispostaviti da je sve to bilo režirano, a ja sam na to upozorio odmah. Potom će se dogoditi isti scenarij, dakle ista dramaturgija, u februaru 2018. godine, kada su izmanipulirani borci da blokiraju gradove i maltretiraju narod. Pa će se poslije opet ispostaviti da je to finansirano iz Širokog Brijega, Gruda i o tome već ima mnogo informacija. Imamo sad treću etapu koja je najopakija, najpodlija, najdramatičnija. To je uvoz takozvanih migranata u ove krajeve, gdje se govori o zvaničnoj cifri od 3-4 hiljade, a isto tako zvanična je cifra da ih je ušlo oko 22.000 prošle godine, ove godine oko 5.000, dakle 27.000. Postavlja se pitanje gdje je 20.000 ljudi. I drugo, imamo jedno korupcionaško pravljenje sentimenta prema tim ljudima kao da su to izbjeglice iz rata, a nisu to izbjeglice iz rata. Imamo poistovjećivanje njih sa nama, a niko ne postavlja logična pitanja. Gdje su tim izbjeglicama žene, gdje su djeca, gdje su starci? Mi smo proživjeli rat i mi znamo da kad idu izbjeglice, prvo idu žene, djeca, starci, pa tek onda idu vojno sposobni muškarci. Ovo što dolazi u Bosnu i Hercegovinu, organizirano iz Srbije, preko Republike Srpske, u krajeve sa bošnjačkom većinom, su vojno sposobni muškarci u formacijama od 30 do 40 ljudi koji su vrlo sumnjivog porijekla i vrlo sumnjivih namjera, a što se skriva od nas, i još nešto vrlo važno, morate znati, ja sam bio 2 puta i u Bihaću i u Velikoj Kladuši i uvjerio se, naši ljudi gore trpe silno nasilje od tih takozvanih migranata. Samo u Bihaću je oko 300 provaljenih i devastiranih kuća s ciljem slanja poruke ljudima da se odatle iseljavaju i izgleda da se obistinjuje ono što je još rečeno prije negdje godinu i pol, da će se Unsko-Sanski kanton pretvoriti u evropski geto za migrante, gdje će i Evropska unija vraćati one migrante koje neće. Dakle, kad kažete šta će se događati, ja moram kazati, kao što sam to kazao u januaru 1992. godine, da na nas ide genocid i da na nas ide agresija. Ja vam moram kazati da su pred nama migrantsko-bošnjački sukobi koji će biti tumačeni kao ono u Siriji, kao međumuslimanski rat, s ciljem legitimiranja secesionizma Republike Srpske. Na kraju, Republika Srpska to i ne krije. Oni kažu, mi formiramo rezervni sastav policije zbog migranata. Ajmo logički postaviti stvari. Šta ti smetaju migranti tamo? Znači, ti moraš napraviti režiju sukoba, a što nije teško ako se među migrantima tim takozvanim nalaze i formacije ISIL-a, kako je to upozorio predsjednik Češke, da će poraženi ISIL doći u Bosnu i Hercegovinu. I onda Republika Srpska ostvaruje svoj plan koji je počeo se realizirati još iz Srbije sa uvozom migranata u ove krajeve, dakle da se ovdje izazovu nemiri, eventualno rat između tog ISIL-a i Bošnjaka, a što će onda poslužiti kao razlog da Republika Srpska postavi taj rezervni sastav policije na entitetske granice i da proglasi secesiju. Eto, dragi kolega, kad ste me pitali šta će biti, to će biti. Ja se nadam da tako neće biti, gospodine Fatmić. Ja bih volio da tako neće biti. Kako posmatrate reakciju institucija trenutno na migrantsku situaciju? Mislim da se neke institucije naše i neki pojedinci stide
i da ne mogu izaći sad iz tog gliba u koji su upali. Stide se jer su, kako bi se to narodnim žargonom kazalo, preveslani. Pokazali se maksimalno naivni. Jer tek sad postaju svjesni dramatičnosti ove situacije, a ako bi priznali njenu dramatičnost, onda moraju priznati svoju grešku. Zašto nisu reagirali još prije godinu dana? Velika Kladuša živi u haosu već godinu dana. Već godinu dana se obijaju kuće u Velikoj Kladuši. Već godinu dana imamo porast krivičnih dijela i nesigurnost u Bihaću. Prije neki dan je Hamdi Abdić Tigar, čuveni borac u Bihaću, kazao on, kaže, ja sam hrabar čovjek, dokazao sam to u ratu, kaže, ali ja se sada plašim. Naš narod živi zatvoren u kuće, živi zatvoren u zgrade, jer su, kaže, pred zgradama dežuraju grupe od 30 do 40 migranata i ulijevaju strah u kosti našim ljudima. Ali o tome, dragi moji, nema govora na medijima, jer su mediji korumpirani da to sakriju. Za čiji račun? Vjerovatno za račun još jedne međunarodne zavjere protiv Bosne i Hercegovine, kakva je bila od 1992. do 1995. godine, a to je s ciljem secesionizma Republike Srpske i s ciljem stvaranja tog takozvanog trećeg entiteta, a uslijed tog haosa koji se ovdje hoće izazvati u sukobima između Bošnjaka i migranata. Na kraju, mislim da je samo pitanje dana kada će domicilno stanovništvo u Bihaću, u Kladuši, u Bužimo uzvratiti na tu silu. Jer su izloženi nasilju, jer je tamo opsadno ratno stanje. Ali ono što nas upozorava da se radi o jednoj opakoj zavjeri, jednoj kriminalnoj zavjeri, jeste činjenica da o svemu tome nema vijesti u vladajućim medijima. Vjerujem da i ovo vrlo otvoreno, vrlo jasno govorite. Često ste bili žrtva napada, najrazličitijih. Ne samo bili, nego i danas. Vjerujem da i ove stavove kada iznosite da ćete ponovo biti. Kako vi to doživljavate i generalno kako se nosite sa tim negativnim feedbackom od ljudi, ali i sa etiketiranjem svakako? Moje je zadovoljstvo da sve što sam govorio na neki način i predviđao kroz analize u proteklih 30 godina se pokazalo tačnim. I ovo što sada govorim će se pokazati tačnim. Na kraju, prije nekih 10 mjeseci ja sam radio jednu reportažu iz Velike Kladuše, upozorio da se radi i tako stoji naslov i sada, to što je objavljeno u julu 2018. godine, naslov Migrantska agresija na Bošnjake. Dakle, ja sam to kazao u julu 2018. Tek sada se pojavljuju određena mišljenja i kolege Senada Pečanina i profesorice Bečirović sa fakulteta za kriminalistiku. Duraković o tome. I tako i akademika Durakovića koji već par mjeseci o tome govori. Ali tek sad se pojavljuju ta mišljenja i tek sad se ispostavlja da se stvarno radi o činu agresije. Pazite, ne mora genocid biti nastavljen tako što će se dogoditi sukob unutar naroda Bosne i Hercegovine po starom obrazcu. Ako se stvarno dogodilo da je ovdje uvezen ISIL, nešto od formacija ISIL-a, a ISIL je bio projekat za ubijanje muslimana u Siriji. Vrlo je moguće da će taj ISIL biti instrumentaliziran da dovrši genocid nad Bošnjacima. Pri tome treba znati, ima među tim takozvanim migrantima 10% stvarno unesrećenih ljudi. Ima i žena i djece i staraca smještenih u Sedri kod Bihaća, ali 90% su to vojno sposobni mladići vrlo agresivnog držanja, izgleda, ponašanja, u alkoholiziranom stanju, narkomani. Sve sam to vidio i u Bihaću, u Velikoj Kladuši i o tome ima mnogo na društvenim mrežama, ali je veoma simptomatično da kompletan medijski sistem u Bosni i Hercegovini je tako korumpiran da o tome šuti. Zar je moguće? Evo ja sam postavio pitanje. Zamislite da je negdje u Republici Srpskoj se dogodilo da 300 kuća bude devastirano. Pa ja šta bi nek Milorad Dodik i Cvijanovićka otišli da obiđu te ljude. Ovdje niko nije otišao da obiđe te ljude u Bihaću kojima se kuće devastiraju. I pazite, ne ulaze emigranti tamo da prenoće. Oni ulaze da to devastiraju. Imate još jedan faktor. Imate faktor korupcije, gdje su silne pare ubačene među naše ljude
da odšute, da to dopuste, pa i među zvaničnike. Evo, mi imamo u Tuzli situaciju da se zagovara od one iste ekipe koja je sponzorirala 2014. godinu i 2018. godinu one haose. Od te iste ekipe se traži da se u Tuzli stvori migrantski centar. Pa ako se stvori, eto ti migranata ovdje, eto ti haosa u ove krajeve. Dakle, jedino rješenje je blokada granice i blokada lokalnih granica, dakle općinskih, onako kako to radi u Bihać. Bihać više ne dozvoljava da dolaze migranti u Bihać. Oni se provlače tu i tamo, ali zvanični stav grada da im se ne da. Zvanični stav naš, svih naših gradova, treba biti da se ne da migrantima ulazak ili smještanje u određene privremene centre odakle će se u saradnji sa njihovim ambasadama vratiti u zemlje porijekla. Hoću kazati samo još ovo, ali to da se dopusti da oni vrše nasilje, da hodaju po Bosni i Hercegovini, da provaljuju u kuće, policija, pazite, u Velikoj Kladuši gdje je jedna patrola policije. Šta može jedna patrola naspram 1500 migranata koji hodaju po Kladuši, a 5000 je domicilnih Kladuščana? Evo, za kraj razgovora nam kažite i ovo, sada ste nam prezentovali koje su to teme koje su u vašem fokusu sada, čemu najviše trenutno posvećujete svoju energiju i naravno možete li nam najaviti neke nove vaše projekte? Nažalost, bavili smo se ovom političkom stvarnošću. Moram kazati ja da nije bila tako dramatična politička realnost u proteklih 30 godina. Ja bi se više bavio onim što je moja osnovna vokacija, to su književno-historijske nauke, književnost, kulturna baština i tako dalje. Ja sam mnogo angažiran u zadnje vrijeme na projektu digitalizacije kulturne baštine, stvaranju jednog novog narativa gdje se trudimo da kulturnu baštinu učinimo pitkom za savremenog konzumenta. Radimo na Univerzitetu Sarajevo interaktivne digitalne priče. Najbolji primjer za to je priča o Bijeloj Tabiji, a u okviru jednog europskog konzorcija smo radili neke priče vezane za potonuće jednog broda na Malti 3. stoljeće prije nove ere. Dakle, angažiran sam na tom polju i vrlo me zanima digitalizacija kulturne baštine i to prenošenje kulturne baštine na savremene medijske jezike. Dakle, to je ono što volim, to je ono čime se bavim. Uz to radim emisiju Kultura sjećanja, radim svoj redovni sedmični magazin Defter Hefte koji ide već 6. godinu, 256. izdanje i to su oni predmeti moga angažmana, s tim što ne mogu, a da ne reagiram na ove pojave, ove zavjere i da ne upozorim na to da nam se uistinu sprema nešto što može biti pogubno za sve nas. Pune ruke posla u svakom slučaju. Gospodine Fatmir, hvala vam na ovom gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, razgovarali smo sa publicistom, književnikom, gospodinom Fatmirom Alispahićem. Hvala vam za pažnju i svako dobro.